Ti gledaš Studomat TV by Halo, tvoj vodič kroz studentski život. U 7. epizodi Studomat TV-a predstavljamo novu Studomat aplikaciju za pametne telefone i donosimo zanimljivu priču sa turnira studentskih domova Bosne i Hercegovine, koji je održan u Sarajevu. Tu su i naše redovne rubrike sa korisnim studentskim savjetima, zanimljivostima i mozgalicama. Za sve ljude sa Halo Planeta duple gige cijelog ljeta. Nakon domske šampionade u studentskom domu Nedžarići u Sarajevu održan je prvi turnir studentskih domova Bosne i Hercegovine. Organizator ovog događaja bilo je Udruženje studenata Studentskog centra Sarajevo, a njihovom pozivu odazvala su se još 3 studentska centra – Mostar, Tuzla i Zenica. Svaki dom je predstavljala jedna ekipa u futsalu, košarci i odbojci. U njihovom fokusu ipak bilo je druženje, s obzirom na to da su u Sarajevu proveli 2 dana. Najbolji u košarci i futsalu bili su studenti iz Tuzle, a u odbojci studenti iz Studentskog doma Bjelave. Kako su nam kazali, plan je da sveukupni pobjednik, a to je Tuzla, bude naredni domaćin turnira. Osim u sportskim nadmetanjima, studenti su u chill zoni uživali u osvježenjima, dobroj muzici i zabavi koju je za njih pripremio Red Bull. U susret ljetu i ispitnim rokovima, studenti su se zabavljali, zagrijali moždane vijuge, fotografisali u miniju, a uz pomoć novog Summer Editiona sa egzotičnim okusom pitaje dobili i krila koja će im pomoći da savladaju sve studentske obaveze i ispitne izazove koji su pred njima. Kada ste posljednji put uzeli papir i olovku i nešto nacrtali? Za većinu odgovor bi bio srednja škola, čas likovnog ili večer kada ste sa prijateljima igrali Pictionary. Osim profesionalaca ili osoba kojima je crtanje hobi, malo nas ima vremena za skiciranje, crtanje ili bilo koji drugi oblik likovne umjetnosti. Međutim, istraživanjem se pokazalo kako je crtanje najbrži način da dođete do novih informacija i da one budu pohranjene u vašem mozgu. Bez obzira posjeduju li ispitanici ikakve likovne sposobnosti, nakon samo 40 sekundi laganog skiciranja, ispitanici su se mogli sjetiti znatno više informacija, te su se prisjećali veći broj detalja i učili znatno brže. Zašto je crtanje tako dobar način za učenje? Pretpostavlja se da razlog leži u tome što crtež pomaže mozgu da na različite načine povezuje stvari koje se uče. Crtanje poboljšava sjećanje bez obzira o kakvim je zadacima riječ, a zbog jednostavnosti korištenja znači da se može koristiti u svim situacijama. Zato, kada sljedeći put poželite nešto naučiti, nemojte čitati ni pisati, već umjesto toga švrljajte po papiru. Sretno na ispitima! Gladni ste, ali nemate vremena za pripremom jela jer, naravno, spremate ispite. Studomat donosi ukusne, zdrave i zanimljive studentske recepte. Posjetite studomat.by rubriku Studentski recepti, u kojoj možete pronaći stotine brzih, ukusnih i jednostavnih studentskih recepata koji će olakšati vaš studentski život, ali i obradovati vaše nepce i napuniti vas energijom potrebnom za učenje. Ukoliko i vi imate svoje zanimljive studentske recepte, pišite nam na info@studomat.by. Da li ste preuzeli novu Studomat aplikaciju? Nova Studomat aplikacija je brža, stabilnija i donosi mnoge novitete studentima. Od sada možete registrovati svoje korisničke profile, pisati komentare na objavama te sačuvati vaše omiljene objave kako biste ih kasnije lakše pronašli. Nova aplikacija donosi i pregledniji navigacijski meni, fotogalerije, vezane objave i notifikacije. Prva verzija Studomat aplikacije objavljena je u oktobru 2015. godine i do danas je postala najpopularnija studentska aplikacija koja se bavi obradom studentskih tema. Putem Studomat aplikacije možete pratiti najvažnije i najnovije studentske novosti, korisne savjete, stipendije, konkurse za studentske poslove i studentske zanimljivosti. Posjetite www.studomat.app ili Google Play i preuzmite novu Studomat aplikaciju. Studomat, tvoj vodič kroz studentski život.
Da li ste znali da plavi dio gumice nikada nije trebao da briše trag hemijske olovke? Skoro svaka osoba je bar jednom u životu imala ovakvu gumicu, živeći u ubjeđenju da plavi kraj predstavlja dio gumice koji briše tragove hemijske olovke. Ali stvar je zapravo malo drugačija. Svako kada bi pokušao da briše, ne bi baš najbolje uradio posao i papir bi se češće cijepao i pravio štetu nego što bi se nešto obrisalo. Plavi kraj je zapravo bio namijenjen za brisanje oznaka koje su napisane olovkom na debelim i teškim papirima. Mekani kraj roze ili narandžaste boje napravljen je za mekše papire koje bi plavi dio pocijepao. Koristi se i za precizno brisanje svijetlih tragova na tamnim površinama. Misterija je riješena. Za više zanimljivosti posjetite Studomat i rubriku Da li ste znali? Osim što je izvor zabave, rješavanje mozgalica i zagonetki ima i brojne prednosti. Rješavanje zagonetki i mozgalica jača vezu između moždanih ćelija, što pomaže u poboljšanju memorije. Logičke igre treniraju vaš mozak da vidi različite pristupe problemima. Možete li riješiti ovu Studomat mozgalicu? Pošaljite nam rješenje i pratite hashtag Studomat mozgalice. Posjetite www.studomat.ba i pratite aktualne konkurse za stipendije, prakse i studentske poslove. Za brži pristup informacijama, instalirajte Studomat aplikaciju za pametne telefone. Imate pitanje za Studomat ili želite predstaviti svoj studentski projekat? Pišite nam na društvenim mrežama ili na tv@studomat.ba i ne zaboravite se pretplatiti na naš YouTube kanal. Sve za studente na jednom mjestu. studomat.ba